Yenko Afram Plains neho ena Afram Plains not abanka chepani ho ye na nakore wo de to dwa se omanfo won potem wonum no kwaye akane nanka wo munim so wo kwaye no twa na wo mu etwa nua na edi sibdie wo bo wo mu kokko e wo sa kwan no so Ibi etwemu no na Afram Plains biaye baako a wo hunu kwaye ankasa ya enua anyina bom afubrum na so enam enipa bi a wo ewrewremu etwitwa enua chinso operators ene wo so a wo etwagu ede shi jabidie ama ene Afram Plains kwaye ni nyina no ehye enam so ama abankra chepani a owo Afram Plains North na nakware ede ato omanfo ni nyina anim se akuafo ene omanfo a wokunram ekotwa nua no emfa ene esehia se rom no wokobudua bia obeduadua na ma enua na wo mu ebu no enyanamsie ama yedua nua boa ama ye mpotem nso ayeye boa ama onipa abrabo akoso boa ama enua ye twa ama bidiehye se yensase nso abrase saa niema nyina koso a yenim se ebeboa ama nipa bebiete nso yenyamframa papa ahome Odinsem wonyina tuja ebra bees for development Ghana edi encheche dwumadi ehyehyɛ so ewo Afram Plains etipa na edaso no eni beekeepers restore the forest of Afram Plains Openye wono ena ehye kwaye so ewo Afram Plains eye Richard Amwatin odi tuja ese woma womu ebunua edi ehyi jabidie no ene ohaw kese a womo ewo nanso nida so wanya ene se beekeepers for development Ghana abedru no womo ebeboa abedua enua ya akuafo no etwa edi ahyi jabidie no bidie hihye edi enya nti we no ba na se kwan bi so no ba be si bidie nanan a medwen say it's the best of things to happen to yen ewo Kasee because emra obe brands and wanya bibie one bag na ohwe se ofada kakosi baby keke obi abetima ebi se oya akra se oya abrewa se oya akokra se oya bema na so ba everybody can engage in this beekeeping activities Opanyin so wono ena Bees for Development Ghana woda wo mano ekire so mode hihye pinu na gu akwanso ebema omanfo a wo Afram Plains no ehunu kwan o mobefa so ayen wowa na ochine bi no wo mayi ewo sese yewo nkofo be say akakra na 1000 omo farmers all in the communities omo yiwo na ya mvedi yie na forest no echo down if you say forest no eje hihye shindua no bidie for ebundua no ahibidie ebebre chainsaw for etwandua no enti enwa no benya wo wo momboa na kwaye no yensa manam pejade mu na muwa djuma no akoso enipa bi omo eka beekeepers ku ne ho ekire wo mo so nimudie wo manya aboa me ama tomato me motorbike high pa wo no because what me boxes this or kwana jahihye na behye ahye wuwa ni nyina ntika ebitima yibia fa ho nanka jahihye na timaja ka beboa e pa wo ni de me ka se mmoa me a na me boa se me mba na ba konkora na me ntia kura na ase mo nyina okuru mo ko school